jela ka jini na dum kami ka jing kala wa kata hi ka thong ka jing balon da ka ji sija ka da ka khoi ka bahok wa suba kata hi ni se yeng se mi sha te kang ai ban kani ka sin ba a jang pi election na mar ni ka Kasi naman liru lawan ba ya kani ka kasi menta pa du kan nu sang ka jing kan man ba pen poi sa ka thong ha bang pe menta ti ni i moi ka jing phai khma chu pai ba haman ki jaka chu ka jela agari khasi jantia hi bro ko we ni kermen ya kata ho ni bang lai mi shikmat kham tam ni mi na ka party ba baro ki pai ba ki pedang ni dan ji atati wangi ngai kata Aduh mentahi nak kalian wameli udang dan bat ni parti. Bat nyimpat yo kan wonohi nak kalian jungu rei. Aduh mentahi udang sabat ni bat ini dan bat ni. Aduh kan nabi sos kamle sebanjab nagati ka mokha tuntar mkrama namarngi iba I piap ya konru I sitting MDC ba pusha Kata kata gaji sisa ka ba hap ikon sisa ya iba pian sem iba sitting siam wa. Andrei gaji kerman kumbai laang ba dani ma. Ni mi hi nak parti ya bagi pai ba na pai khman. Bat ni dan gaji kerman bat boy sak tak thong ka bangi ang do. Kamat kepakongsan ngalong meneh ba naka manifesto kan sa release naka party hakis ngi gibanwan tanga kerpat bisa ba baro banya sumbahaban dang yaisa mo andai kawai pada kalong ba ngi kum kinong ki candidates baro khon hang ni lagi lapoi ska thong ya kular bagian ya teli lang kata hi kari kawai naka mat bagi kwa bat pesngoru sepat ba kejingi teli jongi baro khot ki MDC candidates mo para ki candidate baro khot habaya dai pada bat siwi ki mat ta district council pada sayok naka manifesto naka liang kajong party king sa pentip ka power ka babiang sige media para khot